Alupkaya Balaban evimiz var idi. Pek Balaban. Aylada o evimiz 9 kuranda yaşay. Aylada turuy o ev deniz yalısçı. Balaban evi var eken, tibi tükan eken. Tepesi gastiniца eken. Bağ-bahçımız var idi. Evden tepeye çıkanda bağ-bahçımız var idi. Harbabam anda işte o bağ-bahçeyi bakıp, men постоянно Harbabam'ın anda tepeye o bağ-bahçıcı yüreriydim. Bütün balalığım Harbabam'la geçeriydi. Benim balalığım. Harbabam'ın var eken 2 tane faytonu atnen, 2 sığırı, 5 tane eçkisi. Sonra raskulaçanya başlaganda, anda boyuk bir işlegen adam degen Harbabam'a. Zekeriya, raskulaçanya başladı. Seni de raskulaç getirler. Var da yaz da ver bir kağıt, что olgan malını verirsin hepsini ularga hükümetke. Son senin balan çoktur, seni kaldırırlar degen. Harbabam öyle de yapkan garip. Vargan yazgan kağıt, bütün magazini, gastinicasını, sığırlarını, faytonlarını, atlarını hepsini vergen hükümetke de onun sebebini Harbabam halgan. Son endi geldi 44 senesi. Keldiler gecenin bir vaktine 15 dakika srok vergenler. Evde var idi anam, Harbabam, hartanam, akam, teyzemin oğlu, teyzemin kızı, benim tatam, menden boygu. Ahmet'te teyzem yaşar idi, Zeynep teyzem. Zeynep teyzem geldi de, onun da kızcağızı, menden 2 yaş boyuk. Onun hocası Rus idi, onu da cenk aldılar. Teyzemi göçürgende teyzem göçürmediler. Потому что фамилиясы Мазинова дегелейди, а фамилиясы Борисова idi. Ахайын фамилиясы. Teyzem kaldı balasının. Endi kime çapacak anam? Doğru çapkan bana, beni kindirmeye. А мен ağlarım, я спать хочу. И kucakladım o yastığı işte. Soldat olsa da, eğer sağ olsa Allah sağlığını versin. Начал, оказывается, bizim yastıkları, наволочкаларын çıkarı, içine ne раз keli, ataya o наволочкаларчы, держите. Он da koygan наволочкаларчы, bakladı koygan. Ne buldu? Короче, attı torbalarчы. Anam haytkan bir de evge de, algan Abu Bakırvalı. Anam kelgen, Abu Bakırvalçı, maşinaçı уже meni sargan. Akam varıp eşkileri, 2 eşkileri var eken. Açkan da kapısını açkan yibergen. O eşkiler sirengecek bizim artımızdan çapkan. Akam da eşkiler çapaylar, akam da ağla eken. O eşkiler kaldı, ana eşkiler kaldı. Ey balam, bir şeyimiz kaldı degen Harbabam. Öyle de yüklediler vagonlara. O vagonlara dolgan son, kulaklarımçı soğuk çürüyorlar. Su istiyor halk. O военный bizim torbamızca bir çaynik koygan. Anam alıyor o çaynigi garip çapay. Tüt eti parovoz çürüy. O çaynigi suyunu töke kelip. Ya o tovarный vagonlarca da çıkmaya bayağı. Oksek yer. Mında tepeden tutup Harbabam'dan akam çekip alır iler anam rahmetli. İki poyuz bir ardından gitken. Biri gitken Uzbekistan'a, biri gitken Ural'a. Biz düştük Ural'a. 2 teyzemiz düştüler Uzbekistan'a. O koylar aydagan kebik, aydadılar bizi bir, Harbabam deriydi, bir 5 kilometre yürüdük balam deriydi. O bir sastav adamı
Ал клубча топладылар. Ятмая дегел, отырмая ері жоқ. Бір-бірінің құшағыча отырыйлар. Бір қач күнден соң келдер açtılar o балабан хапую бір тарафını. И давайте по 3-4 человека выходите. Келдік бір ерлері тоқтадық, бір кесек деревянный бараклар, evler işte diyeceğim. 10 комната bir taraftan, 10 комната bir taraftan. Onca заключенныйлар yaşayken. Birinci komnataçı biz rast geldik. Bir tane tuvalet на 4 барака на улице. Bir tane кран solmaya. Kimsenin ne çanağı var, ne kazanı var, не хашығы var. И в этой комнате были мы 10 человек. 10 адамға 2 покрывал, бір дене де ястық на всех. Анда пек çox dağda, pek çok ягоды. Ау жүректері жияр едік та, ашар едік. Bütün халқа ау жүлеклер ау дақ құтарды. Ау оқмеклер да мемштанын кебек хап-хара. Пластилин кебек yapışuy. Хартанам koyar edeble okmegi. Parmaçını koyar edeble da. O parmağına göre ölçep, o okmegi keser idi, чтобы hepimizge yetişsin. O bıçağa haşı yapışır idi okmek da, o bıçağı alıp yalar idik. Okmek fantısı tökülse stol üstüne. Able avuçum secip ağzımıza atar idik. Ailede ben 87 yaşına geldim. Okmek kese ufantıklarını elimçe koyup ağzıma atayırım. İnanıysız ballarım. Uzbekistan'a göçtük. 13 yaşındaydım ben. Hepimiz göçtük. У вахта уже бабам да var idi. После 7 класса я хотела поступить. Я очень люблю до сих пор природу и тогда любила. Хотела поступить на агронома. И вот туда приехали, начали строить дома, начали эти узбеки притеснять. И так, короче, закончилась моя учеба. Я так, как самоучка, стала агрономом. И даже уже в совхозе, когда вот вышла замуж, даже в совхозе я работала агрономом. 57 senesi men evlendim. Koydeşimize ularda alıp kalı. Reuf, Kasımov. Ağayım mında keçindi rahmet olsun canına. 55 yıl yaşadık. Kırım'a göçtük. 90 senesi. Anamla babam her yıl Kırım'a teyzemek eğrildiler. Kırım'a. Babam var idi, evimizge var idi. Anam varmaya olmaz idi, varıp olamaz idi. Da son 68 senesi biz kaçan geldik. Son tatam dedi, ben varacağım evimizge dedi. Son çıktı женщина какая-то. Son, а вы кто, дядя? Сон, мен дядя, мы вот родились в этом доме, наши деды. А кто ваш дед, дядя? Сон, мен дядя Мазинов Закирья. А это у которого было много детей, дядя? Дядям, да, вы знаете моего дедушку, дядя? Да, знаю, дядя. Я работала в ЖЭКе, дядя. Когда вас высылали, я тоже в ЖЭКе работала, дядя. И вот когда бизи Кырымдан чыгардылар, эта женщина сразу заселилась в наш дом. У мамы была машинка «Зингер», и вот эта машинка стоит в той же комнате. И на стенке
были вот эти огромные большие часы, тумбочка стоит, часов нет. Сестра моя говорит: тетя Полина, а где часы? Когда я пришла, часов уже не было, дяди. Тетя Поля, а можно мы пройдем к роднику, дядя? Нет, что вы, там родника нет, там ничего уже нет, там только постройки, дядя. А как родника нет, дядя? Мой дедушка с родника воду домой провел, дядя. Да, дядя, после того, как татары уехали, родник высох, дядя. Для меня Крым – это моя родина. Мен мында doğdum, мында да өлмeye istеймін. Аллахтан istеймін. Аллаға ялварырым. Балаларыма да, торунчыларыма да, bütün cemaatimize, bütün halkımıza sağlık, selametlik versin, ortalık amanlık olsun. Hepsini, herkese, cümle halkımıza, vatanımıza yaşamaya kısmet etsin. Burada bizi mından kimseyi xıbırdatmasın.